Palengke Report. Thank God it's Friday na ibagabigat Idol Bernard. Morning. Iti amin nga dumdum ngayon kaya nagbuibuya iti Facebook Live tayo. Kaya itay man na amwen kaya updatean iti presyo iti natnateng itatang ag weekend dito itiandaan ti lawag. Unang man detay Moringa Olifera. Bueno marunggay. Tay bulong magatang mo pailaeng iti 20 pesos ti per tali. Tetibet bunga magatang mo iti 80 pesos per tali. Limakan dati 100 pesos ti per tali. Tetibet tapal lang nagtalined pailaeng 150 pesos per kilo. Tetay siling apakbet limakan 120 pesos per kilo dati 160 per kilo. Tetimet na siling labuyo, dati magata mo iti 600 pesos per kilo, limakan 200 pesos per kilo. Tetimet na siling sa iro, isupailaing 1,000 pesos per kilo. Tetimet na tarong dadakel, limakan 80 pesos per kilo, dati 120 pesos per kilo. Tetimet na tarong babasit para pakbet, isupailaing 80 pesos per kilo. Tetay bulong tibawang, isupailaing 20 pesos per tali. Tetay bulong lasuna, 5 pesos per tali. Tetimet na kabatiti, 80 pesos per kilo pailaing. Tete pariad dadadakkel magatang mo 120 pesos per kilo pailaing. Tete meta paria babasit limaka dati 100 pesos per kilo itatan 80 pesos per kilo. Tete bulong paria limaka iti 10 pesos dati 50 tatan 40 pesos per tali. Tete meta okra 80 pesos per kilo pailaing. Tete petsa iso pailaing 25 pesos per bundle. Sabong ti karabasa 10 pesos per tali pailaing. Utong taba, limaka, ti 10 pesos, dati 50, tatan 40 pesos per bundle. Sitaw, limaka pa yen, dati 120 pesos per kilo, tatan 100 pesos per kilo. Bulong saluyot, 50 per bundle pailaing, balangig, 10 pesos per bundle. Bulong kamutig, 20 pesos per bundle. Tabungaw, limaka, dati 30 per piece, tatan 25 per piece. Karabasa, iso pailaing 60 per kilo. Dati papaya, 40 pesos per kilo. Rabong, 200 pesos per kilo, iso pailaing katuday 200 pesos per kilo, sibuyas 200 pesos per kilo, iso pailaeng tatimet bawang nagtalinet pailaeng iti 200 pesos per kilo, laya 200 pesos per kilo pailaeng, kalamansi 80 pesos per kilo, kentay kamatis agay ayaman aging iti 20 pesos per kilo, limakan. Tayo palaeng Idol Bernard, iti update tayo dagiti natnateng iti tiyandan iti lawag para iti price watch tayo iti Palengke Report. Kaya ni Idol Joey C. Tatak RMN.